se vidi sad. Kod nekih stvari čovjek je indiferentan, jeli, ne uzbudi se, onda dođe moment kad se ne možeš savladati, jel? Da ima jedno par stvari koje mogu dignut u dvorani sve na noge. I mlade, i stare, i srednje, i svi polude. Pa, fenomen u Koprivnici za navijački rukomet počinje još od 80. godina, gdje je ta Podravka dizala mlade ljude na noge, gdje su mladi ljudi živjeli za taj klub, gdje je ta neka subkultura navijačka i navijačka scena bila do te mjere da su se dečki nalazili stalno, bili skupa, družili se, išli na gostovanja po cijeloj Europi, po cijeloj Hrvatskoj. Znači, živjelo se za taj klub. Način nam je druženje, onda smo se družili. I stare i mlade. I nije bilo nikakve razlike. A danas to ne veće doživjeti. I da se to, ja velim, do kraja života sigurno to se ne može ponoviti. Nekakva kohezija, nekakav spoj nas i rukometašica Podravke u privatno, nekakvo slobodno vrijeme puno se odražavalo na to koliko smo mi srasli sa tom Podravkom, koliko smo srasli s tim rukometnim klubom. Dakle, one su bile uvijek uz nas, družili smo se, išli smo na kave, razgovarali smo o utakmicama, razgovarali smo o problemima privatnim, uopće nebitno da li je to bilo vezano uz rukomet ili ne, ali uglavnom one su bile dio nas i mi smo bili dio njih. To je bila ona osnova i na taj način smo se družili, na taj način smo i mi sudjelovali u navijanju za naš najomiljeniji klub koprivnički. Na parketu gori vatra, u srcima gromovi tuku, mreža se uvijek trese, kada bace loptu iz ruku, kada naše cure navale, za njima nema žale, neka cijela zemlja zna, Podravku volim ja, Podravka, o Podravka, samo tebe volim ja, Podravka, o Podravka, momci srcu najdraža, Podravka, o Podravka, samo tebe volim ja, Podravka, o Podravka, tečeš mojim venama. Kad smo počeli trenirati, ja sam počeo raditi 1.10.55. I odmah mi je to bil cilj da ženske formiram. Jer moj najbolji kolega Kušek je formirao muške, a ja sam prihvatio muške i ženske trenirao. Kroz satove, ono kad je bilo kratko, koja je brza, koja nije brza, koja je izdržljiva, koja izgleda spretno. I to je nakon toga bilo izbor, između sebe su igrale. Tek drugu godinu one su odigrale prvu utakmicu sa Bjelovarom i tu smo Bjelovara pobjedili, ženske nisu imali ništa, mislim da je 7-4. A u Bjelovaru smo igrali, to sam neki dan pročitao, doktorica je bila na golu, to je bila najveća nada. Ova Barica Cindori. Cindori, bajem ti. Da. To je bila najveća nada. Ona je prva golman. Ali to je bio 8. razred 8-godišnje škole. Ja na Partizanovom igralištu u Bjelovaru, tam gdje je bila sportska dvorana, vani je bilo igralište ograđeno, ne?
Sad mi igramo, kad to na odjedan od jednog navijača klinca opali. Jer, ma daj, kako cirkus delaš? I kaj je ispalo? Lopta je išla na gol, one skrenuli i bilo je 1-1, mi smo dobili gol. A to su ovak, znaš kad se sjetiš, nisu to neke svađe i kaj. Ona je najbolja, onda doktorica ova sad. Sve imam napisano, imaš slike, nemaš? Doktori. Evo, ja sad ne znam kako se, ovo je Samarđic, ovo je doktorica sada. Ovo je bolesna, ovo je bila zubarka. Evo, Anđela. Pa u svakom slučaju mogu reći život, zato što je, mislim, neko bavljenje nečime za mladu osobu, pogotovo žensku osobu u Koprivnici, nije bilo ničega. I onda kad je taj rukomet krenuo, normalno, ja sam se čvrsto uhvatila za taj rukomet i značio mi u stvari sve. Uz rukomet sam i studirala i završila studij i postigla, rezultat da sam bila 2 puta državni prvak, da sam osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 64. u Dortmundu. Prije đaci su skupljali novac među publike da smo mogli platiti suce, a suci su dolazili iz Varaždina. I još nije bilo nekih natjecanja. Cure su se učili. Ja sam napravila jednu rekreaciju, imali sam i male i velike 2 godine. Trčanje kroz smo imali, ko je trča bolje, ko je brže, ko je snažniji, ko je ovo okretno. I tako sam napravio jedan izbor od tih cura koje su bile. I sad jednu povijesnu vrednost, ono da si se splaši, te godine se mijenjalo osnovno pravilo u igri rukometa. Znaš možda koje? Do onda se moglo s loptom trčati i bacati. Baciš dole, moraš dodati. Sad je došlo, možeš voditi koliko hoćeš, kad staneš dodaš, a neravni teren. Kaj je bilo, igralo v nedjelju prije podne, ne, onda nije bila Podravka, nek Partizan. Ma da, gimnazija je bila Gimnazija pa Partizan, ne. Onda se to planiralo da bi bilo utakmice prije podne, dok su ljudi odlazili iz crkve, kaj su se malo više gledalaca bila i tako da su se ljudi i zadržavali i zavolili taj rukomet, recimo. Bilo je uvijek jako puno publike. Imali smo veoma biranu publiku, moram reći. Recimo, ne biranu publiku, šaroliku publiku. To je bili su doktori, to se je znalo u bolnici, zamjene su se radile da bi oni koji su željeli mogli doći na utakmicu i tako. I bilo je jako puno običnog svijeta koji su zavoljeli i rukomet i klub i nas. Ta zračna sirena, koja, evo tu su tasteri, a dole je akumulator. I onda smo mi u subotu uvijek imali pripreme, punili akumulatore i popodne, podvečer prije utakmice sve pripremili i to. Dečki u tehničkom odjelu su crtali to je sad kao za svaku utakmicu je bila i neka karikatura i neke druge reči. Ovo je slikano baš kad je RK Podravka, želimo pobjedu. I tu je naš znak Elektra. I redovito je stadion bio dupkom pun, imala sam nekad osjećaj da ne mogu disati koliko je bilo ljudi i blizu i puno. Tako da mislim da je nama tada svaka utakmica velika bila i značajna i važna i mi, igračice, smo se i tako osjećale. Ulazile smo u igru protiv prvaka ili protiv zadnjeg, uvijek sa jednakim entuzijazmom, žarom, željom za pobjedom. Nekako je to bilo kod nas, mislim, daleko izraženije nego što je to danas, recimo u sportu, pogotovo u tom ženskom rukometu i tako. Nije, mislim, toliko
neko želje za pobjedom ili srčanost ili ne znam, nešto mislim da tu nedostaje. U Ljubljanu, u Tivoli, ne, onda su bila 3 kuhara i ovaj baš kad sam ga pokazal, tukaj je na slici, on je bil isto, vidi jaki, ovak, isto ovoga je glumil Podravkinog kuhara. Da, bišlo je, ne znam, jedno 6 autobusa, ne, koliko se ja ovako sjećam, 65. i dok je počelo to tijelo. Pa to je bilo ovoga, ja ne znam koji popremničanac ovoga koji malo volio sport nije došao na tu utakmicu ovoga, dok se u večernjim satima igra. To se čulo navijanje već, kada znam, na ulazu iz Zagreba dok se išlo se čulo. Odlično, jer se puno se treniralo, mislim i tu je u upravi škole su bili oni koji su vodili, ne u upravi Podravke, koji su zaduženi bili, čak nisu ni veze imali kao s rukometom. Zadužili i jasno, Podravka je davala. Najveći uspjeh je bilo onaj kad je na igralište napravljeno asfalt. Jer na tom igralištu, na ulazu u igralište, gdje je sad tenisko igralište, tu je bilo rukometno utakmice prvo. Zadnje kolo je Lokomotiva. Bil sam kakne, sve domaće utakmice sam prisustvovao. Čekaj, to je bilo ova ekipa koja je tu na slici. Kaj? 2 godine za redom. Da, 65. 6. i 65. 6. i 6. 7. 2 godine za redom je osvajala prvo mjesto. Bila je kažnjena jer ovako, najveći kibic ovoga kad je bil poznat je bil Zdravko Kizdra, ne? Da. Joj, Kizdra smo ga zvali. Čekaj samo da ona, s kim ste on uvijek tukel? Sad ću, samo ja, a suci su očeno sudili i navijali, ne? I na suce je napadal isto jedan, mislim, kibic sportski koji bili rukometni i nogometu, Sabolić. Vinko Sabolić. Moj kolega u školu. I onda tu je nastala gužva, ovaj na suca, a Kizdra je branio, ne, kao, ne, budu nas kaznili, ne, kak i jesu. I na koncu konca gužva, prijava delegata, sim i tam, da su gledalci napali teri napad suca i to sve, i zato je bila Podravka kažnjena sa jednom utakmicom neigranja na svom terenu. Pa evo, Kizdra je bio stvarno naš najvatreniji navijač i sjećam se da je, čini mi se, ne mogu to točno reći, ali čini mi se da je vozio kamion sa pivom ili tako nešto je razvozio i onda je uvijek se trudio napraviti, recimo, sebi teren da ide za Beograd, da vozi pivo, ne znam, valjda u Beograd ili negdje, da bi on došao do nas tamo, ako smo igrali u Zrenjaninu ili u Pančevu ili negdje blizu, on je došao za nama. Ako nije bilo to moguće, onda je on samostalno dolazio. Bilo je dosta ljudi koji su tako putovali s nama i bodrili nas. I oni su se međusobno družili i zabavljali i to im je predstavljalo vjerojatno zadovoljstvo kad su to radili. A nama je to bilo naravno jako drago da smo u publici uvijek vidjeli nekog svoga. Kažem, Kizdra, moram priznati da je prednjačio u tome, da nas je bodrio, vikao na terenu, svađao se sa sucima ako je trebalo i tako. Uglavnom je bio naš najvatreniji navijač i ja ga po tome stvarno pamtim i uvijek mi se rado sjetiti ga baš po tome kako je pratio te naše rezultate i naše utakmice. Ja znam i u nedjelju ćeš ostavit me samu i ja ću izgubljena lutati po stanu. To popodne ja znam, tako propast će mi opet jedan dan, jer ti sam na utakmicu ponovo ćeš poći i tek u 8 pod moj prozor ti ćeš doći, kad ja ne mogu van. Ja znam, tako propast će mi opet jedan dan. Rukomet
je bila moja druga obitelj, jer je bio jedan odnos prijateljstva, odgoja, odnosno tog odgoja priprema za jedan odrasli život. Pa već sam asfalt u odnosu na Leš je bila velika promjena. A o dvorani da ne govorim, pada kiša, mi treniramo, frizura je ostala, dobro, bilo je znoja naravno, nije ostala ista, ali je bila velika razlika. Trenirati, igrati utakmice na kiši, snijegu, susnježici ili igrati u jednoj suhoj dvorani, prekrasno. Nas je veselilo jer je cijeli grad bila jedna obitelj. Naši navijači su bili s nama, u svaku našu pobjedu, bili su nam oslonac. Davnih godina, nas 4-5 prijatelja, ja osobno i Miroslav Bulaković, otišli smo na razgovor kod tadašnjeg predsjednika kluba Krešimira Mulvaja sa konkretnim prijedlozima da u sklopu rukometnog kluba organiziramo sekciju prijatelja rukometnog kluba Podravka. I to sa konkretnim prijedlozima da ćemo organizirati navijače, organizirati publiku na tribinama, pratit ćemo ekipu na gostujućim utakmicama, kontaktirati i uspostavljati suradnju sa drugim navijačkim skupinama klubova gdje Podravka gostuje. Znači u tim 80. godinama biti nekakav društveni život u gradu Koprivnici, mogućnost nekakvih izlazaka, ne znam, bilo je eventualno kino, i nije bilo niti Facebooka, ni mobitela, ni ničega. Znači te nama nekakve sportske manifestacije su bile vrh, pogotovo Podravka u ono vrijeme koja je bila jedina nekakav prvoligaš i koja je igrala i to je bilo u biti magnet za sve nas srednjoškolce koji smo onda dolazili u dvoranu i ne znam, navijali, to nam je bilo i neki vid pražnjenja, ispunjavanja svega toga, i pripadnosti Koprivnici i kroz taj vid smo se mi kao iskazivali svoje nekakve osjećaje prema tom gradu. Što se tiče gostovanja, organiziranih gostovanja na Podravkine utakmice, putovalo se ili autobusom, putovali smo Banja Luka, Mostar, Beograd, Pančevo, Ljubljanu, Zagreb, Varaždin, Ptuje, Rijeku, Labin, Đakovo, a u Mađarsku, pojedina mjesta i tako dalje. Ta utakmica protiv Dinama iz Pančeva, to je bilo vrh vrhova. Mi smo bili klinci, srednja škola, stari nekakvih 17-18 godina. Za nas je to bilo čudo u dvoranu. Ne da igla nije mogla stati, nema šanse da više bilo kaj stalo u dvoranu. Utakmica je završila, uzvratna utakmica, znači tu 11:8 i Podravka se plasirala u prvu ligu. To je bil delirij. Na takvim interesantnim utakmicama mi, kao navijači, kupovali smo svojim sredstvima živi pijetao. I šta smo sa njim? Malo ga napili, dali mu malo rakije, pustili ga prije početka utakmice u dvoranu na parket. Razlog rakije je taj da u jednoj normalnoj maloj količini pijetao je rafalno kukurikao. No, bil je opet jedan slučaj gdje smo mu previše rakije dali, onda je teturao, no međutim to je sad malo bitno. Mislim, ti detalji su bili vrlo interesantni. U parku, neki na paviljonu, a neki na zdencu, većina žicara su pred Velebitom, a neki skoknu i do Vinice. Koprivnica, grade moj, ljubav i sreća, Koprivnica, prijatelju
ću, Koprivnica, vječno ćeš živjeti u meni. Koprivnica s prelaza 80-ih na 90-te. Počelo se puno toga zakuhavati, politički, ovo, ono, sinte, tamte. Nacionalni naboj je v to vrijeme bil jako veliki. Klinci smo bili, ja sam klinac bil, ali smo već neke smo osjećali. Ekipa s kvarta je krenula na tekme. Jedna od poznatijih, kaj je meni ostalo u sjećanju, je Podravka Radnički. Ovaj kut pun, navijanje do bola, pravi navijači. Pa mogu reći da je bilo puno ponosa, puno zanosa, puno sreće, pogotovo što sam došla u taj kraj gdje je jako puno se davalo za hrvatstvo i jako puno ljudi je otišlo na ratište, gdje god smo došli, gdje god smo sletjeli na aerodrom ili prije utakmice, uvijek smo imali one transparent Stop the War in Croatia. Bilo je svakako, bilo je puno uzbuna, recimo gdje su nam se i prekidali treninzi, gdje nismo mogli doći na treninge, iako Koprivnica je pošteđena rata, dakle mogu se samo zamisliti kako je u nekim drugim krajevima bilo Osijek, Zadar, Vukovar, da ne pričam Vinkovci i ostala mjesta. Znači, išli smo na utakmice ko pajdašija, znači to smo krenuli kao prvo iz hira, a poslije je to zišlo da je bila ljubav prema klubu i onda smo se i složili, morali smo si nekako ime dati i onda smo si dali ime Kronikus i to smo dečki s TKZ-a složili povodom našeg poginulog prijatelja koji je bio u ratu, on je poginuo i onda kak se bomo zvali, kak se bomo kaj. Oni su bili starija ekipa i oni su se među sobom nazvali Kronikusi i mi smo onda, to nam je bilo recimo ime koje nas je povezalo i s njim i onda smo se mi tako jednostavno nazvali. Probali smo s tim i to je prošlo. Prošlo je, recimo, ljudi su to zavoleli. Navijački trendovi 90-ih. Prvo kaj mi padne na pamet su spitke. Karerine spitke. Obavezno, to je bilo takvo vrijeme, to se okretalo na narančasto. Šalovi su se kupovali. Nije bilo toliko od domaćih klubova, od Podravke nije bilo uopće. Pa su se kupovali strani šalovi i tako to. Alkohol. Navijački trendovi 90-ih, dobro, taj alkohol vraži, to će ostati i za 150 godina navijački trend. Što se tiče transparentalnog prije dok smo bili, znači, brani 90-ih, sredina 90-ih, odnosno, znam da je bilo Podravkino staro reklamno skladište koje se nalazilo iza stare zgrade Rudarske, koja je sad sve izrušena i to skladište i Rudarske, tu kod Uglovnice. I poslije 94-95 smo mi ko klinci, nisam imao kaj raditi, pa smo se po kvartu družili i otkrili smo tamo je bilo razrušena nekakva barakica, ne znam kaj bi to nazvao, bile su stare socijalističke jugoslavenske zastave kojih je bilo na desetine i tamo smo onda uzimali materijale za transparente, zastave, koje čemu, znači u stvari bivša Jugoslavija nas se opskrbila sa materijalom za transparente zastave.
našla ko firma, znači naša domicilna, u ono vrijeme jedina koja je normalno funkcionirala, pod navodnicima normalno, ali puno je dala i za tu našu Hrvatsku i sve, ali su imali taj osjećaj pripadnosti da daju i svojim ljudima, znači koji tu obitavaju i gdje ona, među kojima i ona sama opstoji, i tako da je Podravka i našla svoj interes vjerojatno i za marketing i sve, da se kroz taj vid i promovira i u svijetu i ovo, i to je u ono vrijeme bila i jedna od rijetkih mogućnosti, znači taj sport, i Podravka je u to vrijeme i dosta uložila, bilo je uloženo u ekipu i sve, i normalno da je to davalo rezultate. Znači dovođene su igračice, vrhunske igračice, koje su na kraju i bile vođene i u ono vrijeme sa Šojatom, i bilo je to još vrsnih stručnjaka koji su dolazili i koji su sve to skupili, jer da bi ti sa neki rezultat vrhunski postigli, znači mora se puno stvari poklopiti, znači od igračica, od trenera, od politike kluba, od vođenja kluba, navijača, grad koji diše s tobom, znači sve te stvari se moraju zajedno stopiti da bi došlo do nekakvog velikog rezultata. Pa dakle, negdje tamo 96-97 u Zagrebu smo izdavali navijačku tribinu i jedan od naših suradnika je bio i Goran Čiči-Mlašansker, čovjek iz Koprivnice, kolega novinar koji nam se sam javio, jer u to doba je u Koprivnici postala ta jedna navijačka scena koja je bila dosta jaka, tako da smo relativno često imali priloge o Podravci, o gostovanjima, o europskim gostovanjima. Čini mi se da se poslije ta scena malo razvodnila. Isto, s tem je navijačka tribina i prestala izlaziti nakon 1-2 godine. Međutim, u to doba je ta scena zbilja bila jaka. Jednom prilikom utakmica, sad nebitno koja, išli su dečki iz tribina. Znači novina tribina s nama, i to je nama bilo u ono doba, sad ko su, kaj su, dečki iz tribina. To je nama u ono doba bilo ko da je došao BBC. Znači da smo bili neko i nešto u ono doba, ako su već i novine u biti i tribine, to je bilo navijački novine koje su se potrudile da se i za nas čuje i da se za nas vidi. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, all your dreams be tall and blow. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet. Recimo, to kad se događalo za vrijeme tih utakmica u dvorani, koji je to naboj bil, živjelo se za taj klub i na gostovanjima
Recimo imamo sad, velimo, imamo i slike neke gdje su nas, recimo u Bremenu su nas Hrvati dočekali. Znači Hrvati su nama doček napravili u Bremenu. Recimo to je recimo jedna lepa gesta. Došli smo tam, ljudi su nas grlili, ono ko da smo došli narodni heroji. Mi smo došli samo na utakmicu. Zanimljivo je bilo kad smo se svi družili, znači bila je i Dinamovci i Hajdukovci na Podravkinim utakmicama smo svi bili ko jedno. Znači živjeli smo za klub, živjeli smo za Podravku, išli smo na gostovanja, družili smo se, sranja smo radili normalno, šorali se, ali bilo je i lepe stvari. Finale Lige prvakinja 95. To je bila isto je dobra ekipa, vrhunska ekipa. Podravke je bila, eto, nije nam se 95. posrećilo da osvojimo. Dan koji će ostati zapisan u analima koprivničkog i hrvatskog ženskog rukometa. Podravka prvi put u finalu Kupa prvakinja. Veliki dan za Podravinu. Sve se slilo u malu dvoranu Podravke, 2 sata prije početka, još samo poneko slobodno mjesto. Gošće su peterostruke prvakinje Europe, 9. finale zaredom, od 91. bez poraza u Europi. Respektiraju li naše rukometašice svjetske rukometne veličine? Sve ciljeve klubske koje su postavljene prije sezone mi smo ispunili, a sad još je 120 minuta pa ćemo vidjeti što će biti. Atmosfera je odlična, raspoloženje je super i mislim da će biti tako i na utakmici. Ja se nadam u sigurnu pobjedu. Nemamo šta izgubiti, mislim samo Hypo može izgubiti, ipak brani naslov prvakinja, peterostruke prvakinje, a mi možemo puno dobiti. Sigurno, 3 razlike. 3. I think it will be a very hard game, and I think we win, of course. Okay, thanks. Mislim da je bitno da mi odigramo jednu dobru utakmicu i da će rezultat doći samo od sebe. Uopće nismo opterećeni s tim koliko golova danas potrebno. I think it's a very fine atmosphere and the winner is today we said. Cijeni gledatelji, dobra večer i srdačan pozdrav iz Koprivnice. Ovaj grad pamti puno značajnih dana i datuma iz svoje bogate športske povijesti. Ovakvog čini se još nije bilo. Podravka je u finalu Kupa evropskih prvakinja i večeras ovdje dočekuje petorostrukog evropskog prvaka sastav Hypo iz Beča. Austrijanke su jedna od institucija europskog rukometa, apsolutno dominante posljednjih 10 godina od silaska sa pozornice kijevskog Spartaka.
Koprivnička dvorana ispunjena je već 2 sata do posljednjeg mjesta. Više niti igla ne bi stala, a kamoli netko od gledatelja. U kupu evropskih prvakinja i to 2 puta Hypo protiv Kubana i protiv Lice Lindena. Koprivnički gledatelji kao uvijek bučni, veseli, raspjevani, budući da je ova dvorana toliko mala da jednostavno ne može primiti sve one koji su zainteresirani. Domaćin je ovdje ispred dvorane postavio veliki televizijski ekran na kojem će također, pretpostavlja se, negdje oko 2000 ljudi također pratiti sve ono što se događa ovdje na ovom parketu dvorane u Koprivnici. Prvi napad će dakle imati rukometašice Hypoa u žutim majicama. Večeras ovdje na vratima kreću sa Tanjom Đanđgavom ili Šalimovom, nekad, sjećate se, bivša reprezentativka Sovjetskog saveza. Na krilnim pozicijama Auša Žukene, jedna od najboljih igračica svijeta, pa na desnoj strani sa brojem 17 Iris Morhamer. Na crtu će sa brojem 5 Rima Sipkuvijene iz Litve i na vanjskim pozicijama sa brojem 8 Edith Mateji. Organizator igre u sredini bit će Mija Hogdal i na desnoj strani Stanka Božović. Tirka, evo prilike za Petiku i 2:0. 2:0 Snježana Petika. Prvi njezin pogodak, 63 je postigla ove sezone za Podravku u Eurokupu. Igramo dosta dobro obranu. Osjeti se da Tirka nije ono kaj smo očekivali. 100% mislim da ako hoćemo napraviti rezultat, da mora Hasakić se probuditi, da odigra kvalitetnije nego prvo poluvreme i čekati opet priliku pa napraviti bilo kakav aktivan rezultat. Od jada se smije jednostavno Ljerka Krajnović jer ne može vjerovati da je to tako. Jasna reakcija Josipa Šojata, jednostavno se to mora tako napraviti. Trebao je možda reagirati koju minutu prije Josip Šojat jer ovo što rade španjolski suci u posljednjih 10-ak minuta zaista nema nikakve veze sa rukometom. 27 sekundi je Podravka još sa igračicom manje, Mateji i Krajnović. Proradio je inat, diš petu Ljerki Krajnović i Ljerka je uspjela sačuvati u najvažnijim trenucima za Podravku svoja vrata. 2 pogotka prednosti Podravke i neiskorišten sedmerac Hypoa. Krajnović, ona jednostavno u velikim susretima ne može promašiti, ona ima taj nevjerojatni osjećaj, prekršaj Pavlačić, tu fantastičnu motivaciju i koncentraciju kakva se rijetko viđa. 15 sekundi do kraja ovog susreta. Hogdal, na crti je bila Žukjene, evo prilike za još jedan napad Podravke, ide na sve Ljerka, Petika, Đanđgava, to je bio prekršaj, možda za isključenje, međutim ništa ne pokazuju španjolski suci. Sipkuvijene, Žukjene i isteklo je vrijeme, neće se priznati ovaj pogodak, ostaje dakle 17-14, 3 pogotka prednosti Podravke. Moramo biti sretni, moramo biti zadovoljni, 3 velika Podravkina pogotka za odlazak u Beč. Pa ako izgubi tamo sa više od 3 pogotka razlike, onda će hrabro podići čelo i ruku u znak da je nadmašila jednu veličanstvenu europsku ekipu. Slavit će se ne samo ovdje u dvorani, slavit će se u cijeloj Koprivnici, a vjerujem da razloga za to imaju u cijeloj Hrvatskoj, jer Podravka je osvjetlala obraz hrvatskog rukometa. Eto, cijenjeni gledatelji, mislim da smo ipak na kraju bili i moramo biti svi zadovoljni s onim što je pokazala Podravka. Na drugoj strani najbolji strijelac kod Austrijanki sa 3 pogotka Hogdal, pa Mateji i 4 najbolja Iris Morhamer. U svakom slučaju, s nestrpljenjem ćemo čekati sljedeći vikend da bismo vidjeli uzvratni susret i da se eventualno ponadamo i vjerujemo da Podravka može još jedan put odigrati 60 minuta čvrsto, stabilno, koncentrirano, a onda, rekao bih na kraju, smogao toliko hrabrosti i vjerovao kao što vjeruju te djevojke, vrate se ovdje i sa naslovom europske prvakinja. Za veliku radost sasvim dovoljno. Obećajem da će biti još luđe u Beču, one nisu neranjive, to su i sad pokazale bez obzira na suce i na Prokopa i na sve. Hvala.
26-19 je ukupan rezultat. Kažem, 3 elementa su se ovdje poslužili, 7 sekundi Petnika, Đanđagala brani i bit će to kraj. 26-19 plus 7. Hipo je prvak Evrope po 6. puta u zadnjih 7 godina. Veliko veselje za djevojke u žutom. 96. finale Lige prvakinja, uzvratna utakmica Podravka Hipo. No, of course we want to win. We expect to win the game and we expect to get the European Champion Cup. Would be hard. Yes, it would be hard, but I think we are very good prepared for the match and we hope to win. Pa ja sam prije toga povrijedila desno koljeno i bila sam na operaciji baš tu u Lovranu kod doktora Nemeca i vraćala sam se i za to vrijeme je Irina Maljko fenomenalno branila, moram reći i uvijek sam i priznavala. I prva utakmica, dakle, mene nije uopće Šojac stavio unutra, ne znam zašto, iako sam ja uvijek, ali uvijek luđački branila tamo u Neuštatu, odakle je Hipo, ona dvorana mi je baš ležala. Znam da je to kaos bio, to je bio kaos, to su svi su htjeli u dvoranu, Navijanje će biti najbolje do sada, ima nas oko 1500 ludnica. Moram napomenuti da prije te utakmice Podravka Hipo Slovenije je igrao u ondašnjoj prvoj ligi, kada znam kako se to već zvalo, igrao je na gradskom stadionu neku utakmicu i puno ekipe s Podravke je došlo podržati Slavena. Znam da smo upalili pa jedno sigurno 30-40 bakti na toj utakmici Slavena. Poslije smo došli u dvoranu na Podravku, na finale. Normalno neke baklje su se unesle i u dvoranu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pozdrav iz najrukometnijeg grada Hrvatske, gdje je danas sva rukometna Hrvatska, iz kojeg je cijela Hrvatska. Podravka Hipo, uzvratni susret finala Kupa europskih prvakinja. U završnici drugi put zaredom najbolji austrijski i najbolji europski ženski rukometni klub Hipo iz Beča i najbolji hrvatski ženski rukometni klub Podravka Koprivnica. Prva ruža hrvatskog rukometa. Trener Hipa iz Beča je Ivica Rimanić, Vječanin. Od travnja mjeseca ove godine je u Hipu.
jednog dijela u dvorani koji je ostavljen za navijače gostiju. To je kaos bilo, Podravka Hipa. To je kaos bilo. Znam, čini mi se da nismo baš najbolje krenuli u utakmicu, vodili jesmo, ali nije nam rezultat baš išao u korist, jer nam je trebala veća razlika. Marijane Pirka. Marijane Pirka i Marijane Rac. I Pirka 1-0 za Podravku. 4. minuta susreta. Hipo igra dobru obranu. Sve varijante su u igri. 3-2-1. Sa prelaskom i na druge vrste obrane. Znaju kada prijeti najveća opasnost od ovog udarnog terceta Podravke. I onda dođe utakmica u Koprivnici, znaš da trebaš, ako oni daju više golova, znaš da trebaš da mora biti 5 razlike. I na početku se mučilo i Rini nije krenulo, a teško je bez golmana igrati takvu utakmicu. I onda je došao Šojat kod mene i samo me je pitao: a beš ti išla unutra? To je bilo odmah skidanje, bez zagrijavanja, bez svega. Pa to je greška. Suci nisu ponovo svirali i brani Jerka Krajnović. Božović na drugu stranu, se Župljene. Brani Krajnović. Jerka Krajnović u drugom dijelu. Mnogo spušta nego upravo. Pirka. Pirka. Ima li tu isključenja? Ima isključenja. Božović igra na kupu. Božović mora nam da kupu. I nekako smo počeli lagano stizati, ali su nas počeli i suci krasti. To moram reći, iako ne volim ja baš puno o sucima pričati. Da bi izletio nekakav kišobran na poluvremenu sucu kraj glave. Poslije se je saznalo koga je bacio i valjda su malo drugačije počeli nas gledati i išli smo gol za gol, obranu za obranu, ne? I došlo je 4 razlike i ne znam sad točno koliko je vremena bilo do kraja. Cure su onako, fulale smo 1, 2, 3 napada, ja ne znam da li sam ja branila ili su i one isto fulale. I onako su rezignirano stajale. Ja sam znam samo da sam išla od jedan drugi. Imamo vremena, ti si sada, dobit ćemo, imamo. A trebalo je nadglasati onu publiku tamo, ludu. Svaka čast gledalištu ovdje u Koprivnici, pa i igračicama Podravke daju sve od sebe, bore se fantastično, međutim ne ide, izuzetna je ova ekipa iz Beča. Mene ako pitaš, najzaslužniji za pobjedu na toj utakmici je legendarni novinar koji je onda bio spiker, Ivo Čičin Mašansker, koji je, kad je vidio da stvari baš i ne idu onako kako bi trebalo, izgubio kontrolu nad sobom i prvo je pozvao publiku da zvižde igračicama Hipa, a onda je zaurao na mikrofon: ajmo cure, igrajte, ajmo dečki, idemo navijati. I u tom trenutku nastaje neopisiv kaos u dvorani. Ja se sjećam kao dijete, dolje sam bio, vrištao sam iz sve glasa i samog sebe nisam čuo. Eto, tako je to bilo. Vjerujem da i vi štovani gledatelji više ne sjedite na svojim mjestima jer svi su ovdje ustali u Koprivnici. U dvorani Mihoci, Petika, 2 igračice više. Još jednom to je greška. Suci nisu ponovo svirali i brani Jerka Krajnović. Ali ukoliko to bude 5 gubitaka razlike, neće biti primjedbi na igru. Ovo je bilo očigledno. To mi je sve nekak u magli. Navijanje fantastično. Na kraju osvojena Liga prvakinja. Dobra, fantastična ekipa na tribini. Te dane cijela Koprivnica je živjela za Podravku i hvala Bogu da je Podravka to 96. osvojila.
i znam da je Morhamerica uskočila sa desnog krila, a to sam vježbala. Ja sam znala da ona voli kroz nogu, ja sam namjerno digla desnu nogu, ponudila sam joj kut i na vrijeme sam uhvatila živu loptu i onda je išlo i Vlatka je zabila gol i to je bilo nešto, eksplozija. Greška, rekomendasica ekipa, još ima 20 sekundi, još ima lopta za Vlatko Mihalci, hoće li to biti? Da. Veliki izgubitak za Podravku, 25-20. Znači rezultat je bil, fakat lomil se svako malo, osvojili budemo, ne budemo osvojili, bila je frka, znači to je bilo iz sekunde i u sekundu se mijenjalo, to je bilo tak stresno. Velim ja, taj kraj, evo sad se ježim kad to pričam i točno se sjećam, kraj mene je Katić stajal u jednom momentu, on meni veli, čuje, jel bomo mi to preživjeli, pa rekao, bumo, ne znam, ni sam ne znaš kak bi reagirali, jednostavno to je nekako polusvjesno stanje. Ti jednostavno nisi svjestan, kad je to sve završilo, kad je tekma završila, još ne znam koliko dugo, stajali smo gore na ogradi, naslonili smo se i ko iz pijene krpe, više sve iz tebe je zašlo van, nema ničega u tebi, to je čudo jedno kakav je to osjećaj bilo. Još 3 sekunde, 2 sekunda, kraj. Podravka je prvak Europe, nema tu više vremena, 20,5, Podravka je prvak Europe. Iskreno čestitke. To iskreno ti velim, 80% toga čovjek sad možda se niti ne sjećaš kak je to bilo jer jednostavno nisi bil ni svjestan, to je bil trans. Kraj utakmice sam dočekao u stvari u suzama, zato jer mi je od bakljade dio baklje iskra mi je otišlo u oko i slavije sam još nekak s jednim okom preživio, ali na trgu nažalost nisam bio gdje je bio krcati trg i to žalim. Do kraja života ću žaliti jer sam bio na hitne gdje su mi oko pregledavali. Pozdraviti ovu najljepšu publiku na svijetu i mi smo svoje napravili kao što ste tražili na početku da poginemo za vas. Ekipa Karnister je bila mala skupinica nas petorice, to smo bili Riki, Kocijan, Aco, Strugar i ja. U to vrijeme baš i nije bilo organiziranog navijanja na Podravki, to je bilo negdje krajem 90-ih. I bilo je zanimljivo, imali smo jedan niskobudžetni transparent, auto lakom napisana ekipa Karnister, a svi su nas znali po tome jer smo uvijek nosili prazan karnistar sa sobom, pa je uvijek bil na ogradi uz nas. Zanimljiva doba. Klub navijača Red Roosters, Podravkinih navijača, osnovali smo 2002. godine na osnivačkoj skupštini koja je održana u staroj dvorani. Bilo je nekakvih 50-ak ljudi. Dogovorili smo se da nakon jednog vremena bez organiziranog navijanja pokušamo pokrenuti ponovno u dvorani da bude atmosfera kakva priliči klubu renomea Podravke. Ekipa Karnister, moji dečki su također sudjelovali u tome. Prvi predsjednik je bio Aco Vajdić, ja sam bio njegov tajnik i tako smo krenuli. Prvo gostovanje, ako me pamćenje služi, u Hrvatskoj je bilo u Splitu. Pun autobus je bio i bilo je stvarno obećavajuće. Poslije se to nastavilo inozemnim prvim gostovanjem našim u Slovačkoj. To je jedno od zanimljivih gostovanja. Nije nas bilo previše, bilo nas je 35, ali to je bil jedan početak i poslije toga su se stvari razvijale u dobrom smjeru. Što se tiče samog imena, bilo je razgovora da li biti Kronikusi koji su nekad se tako zvali ili mijenjati ime. Mi smo odlučili kao što bio je novi početak, pa rekao da krenemo i sa novim imenom. Poslije oko toga su se vodile neke rasprave,
ne bi sad u to ulazio, ali pod imenom Red Roosters u tih par godina mislim da smo puno dobrih stvari napravili i za grad i za klub. Smisao nas kao navijačke skupine nije bio da samo idemo na utakmice Podravke, već da se i normalno družimo mimo tih utakmica i mislim da smo u tome uspjevali. Evo i sam znaš da bilo nas je dosta tu iz Kvarta i Staraščica koji smo možemo reći u vodstvu te grupe i družili smo se koliko smo se maksimalno mogli. Nismo imali neku svoju prostoriju za druženje, ali smo se družili na ovim našim slavnim kipićima, družili smo se po kafićima, družili smo se uz garaže gdje smo radili koreografije, gdje smo izmišljali parole, gdje smo brinuli općenito o svemu tome i mislim da smo napravili jedan veliki iskorak po tom pitanju što smo počeli raditi te koreografije za Podravkine utakmice. Kaj se tiče koreografija, pa gledaš na televiziji gledaš utakmice, vidiš druge, kopiraš. Više manje je sve to na isti kalu, po ono. Kažem, mislim da smo pokrenuli situaciju što se tiče tih koreografija i jako sam ponosan na te neke stvari, jer ljudi misle da je to uzmeš nekakvu krpu, nešto napišeš, nešto zaškrabaš i to je to, a nije. Tu treba dosta moraš biti, kako da velim, grafički nastrojen prema tome, moraš ti izmjeriti centimetar za svako slovo, moraš tribinu izmjeriti koliko je dugačka neka tribina pa da znaš na takve zastave raditi, moraš vizualno se pripremiti i kažem, stvarno sam ponosan na to naše razdoblje i mislim da smo, koliko god smo mi bili neorganizirani, toliko smo bili organizirani i evo, iz svojih džepa smo izdvajali dosta novaca. I za tak malu grupu, navijačku dvoransku, kak su Kronikusi, ja mislim da je to da smo imali i genijalne transparente i genijalne koreografije za nas, eto. Što se tiče tih koreografija, a puno nam je to značilo, znaš ono dok si jako zaljubljen u nekoga pa ideš s tom osobom koja ti se sviđa na kavu pa si sav uzbuđen, pulsirati u glavi, srce lupa, teško dišeš, ortirić u trbuhu, tako sam se osjećao dok se koreografija dizala. Dakle, imaš to neko uzbuđenje, da li će sve ispasti ok, i onda dok svi dignu te papire, balone, transparente u zrak i dok to uspije, pogotovo ako televizija pokaže, to nam je bio zapravo neopisiv osjećaj, izrazina neopisivo. Jako mi to fali. Fernandez i Pablo Permuj. A evo malo koreografije pripremljene za početak, za uvod u ovu utakmicu. Koprivnica, to je moj grad, evo to piše gore na onoj suprotnoj tribini. Koprivnica, Podravka, sigurno zaslužuje jednu bolju i veću dvoranu. Nadam se da će to oni koji će biti izabrani na skorim izborima ostvariti to davno dato obećanje, jer da je i dvorana duplo veća, sigurno bi danas bila puna do posljednjega mjesta. Navijanje za Podravku nama je bilo način života i za nas je utakmica trajala 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Dakle, šivali su se transparenti, rezali su se papirići, Podravka je bila jaka i znali smo da ćemo dogurati daleko u Europi, što znači da smo mi stalno imali aktivnosti, pripreme oko tih velikih utakmica i imali smo se vremena pripremiti, puno smo pažnje, novaca poklanjali
toj pripremi, to nas je zabavljalo i to je također bilo nešto što je izgradilo ovo društvo, jer smo se družili izvan utakmica, radeći transparente u Domu mladih, našli bi se kod nekog u stanu, lijepili zastavice, slušali muziku, nalazili smo se po kafićima, pričalo se o rukometu i u toj grupaciji nas je bilo od mladih ljudi 8-9 godina do starih ljudi od 78 godina i zajedničko nam je bilo da smo svi voljeli tu Podravku. I svi smo disali kao jedan. I doma dok je trebalo navijati i na gostovanjima dok smo bili gladni i žedni, pa su ovi stari od 78 godina zabavljali prodavača dok smo mi mladi iznosili kartone piva i nije da se ponosimo time. I taj sitni kriminal bio je sastavni dio našeg navijačkog života. Ljetovanja su bila takva da smo hodali po parkiralištima, skidali ona platna s kojima su bili auti prekriveni da se zaštiti karoserija od vrućine i svakog ljeta bi se vraćali s 20 kila kojekakvih plahti od kojih smo radili transparente i zastave. Prva šetalica je napravljena od TV ekrana iz ljetnog kina Komiža. A čuj, nama je trebalo više nego njima. Znači, kaj se tiče transparenata, tu sam bil jako angažirani, više manje 90-95% sam ih ja napravil, sudjeloval, velikom većinom su čak šivani ručno bili, to se tjednima šivalo ručno, ja uopće pojma nemam kak sam se ja naučil niti šivati, niti ništa, ali znam da su transparenti bili kvalitetni, jako kvalitetni. Pa priča s moralima kreće internim razgovorima, pratili smo malo druge navijačke skupine, mislim, ili šta već jesmo bili smo navijačka skupina. I krenuli smo u inicijativu oslikavanja oronulih zidova u Koprivnici. Bilo nas je par nadobudnih, skupili smo kiste, boje, imali smo par susreta sa policajcima koji su nas dapače pohvalili. Rekli su da nema ništa protiv da slobodno slikamo i više zidova. Drugi projekt nam je bio kod kafića Bravo, kod Podravke, zgrada, našli smo veliki haustor, oslikali smo jedan zid. Na pitanje predstavnika stanara drugog ulaza smo rekli da je to platio predstavnik drugog ulaza, pa nam je on ponudio da oslikamo po njihovom trošku i njihov dio tog haustora, tako da bilo je baš zanimljivo. Uz to sve iz kafića smo dobivali okrepu i bilo je stvarno jedno simpatično iskustvo. Baš smo bili ludi. Bili smo fakat blesavi. Ardijan Jupa, rođeni Koprivničanac,
makar mu roditelji nisu iz Koprivnice. Na njemu se vidla i iz njega je zračila sva ljubav prema RK Podravci i prema NK Slaven Belupu. Dečko, čovjek koji je živel za te klubove, kojem nije bio nikakav bitan prijevoz i ne zna što da igraju ti klubovi, nego je sam znao sjesti u autobus, otići 3 dana u Slavonski Brod, sam pratiti Slavena, sam otići s Podravkom. Njegov fanatizam toliko kreće daleko da je čak, još dok se policija nova gradila, na dizalici, onoj ogromnoj, na kranu jedno jutro izvjesio naš stari transparent koja smo mi ekipa iz Anišća imali, Total Chaos KC. Tako da ne mogu vam opisati i tak jednog dečka, mislim da više u ovom gradu, u Koprivnici nema. Nažalost, on nas je napustio prerano i sad nas samo velika tuga i sjećanje, odnosno nije tuga, nego radost dok se sjetimo njega, podsjećaju na njega i na njegovu ljubav, želju, volju, nesebičnost i sve ostalo što se moglo osjetiti kako živi za ta dva kluba i za grad Koprivnicu. Znači, što se tiče gostovanja, pa mogu reći da bez imalo hvaljenja da sam jedan od onih koji je skoro i najviše prošao gostovanja s Podravkom, što po Hrvatskoj, što s autostopom, što autobusi, auti, kombi, sam ne znam šta sve ne. Pola Europe smo prošli do Rumunjske, slabo je kad ko išao do Crne Gore, Dansku nekoliko puta, Njemačka, Češka, ne znam sam više sve države, do Španjolske, nekoliko puta i sve i glavno jedno od najzanimljivijih gostovanja je bilo znači Crna Gora, odnosno u to vrijeme Crna Gora i Jugoslavija, Podgorica gdje je nas nekoliko otišlo redovnom linijom sa autobusom, bez para, bez ičega, gdje smo znači bili prvi klubski navijači sa područja Hrvatske što smo uopće posjetili Crnu Goru poslije rata. Igračica budućnosti, ali i naša Plavca su dobila ovu. Slušajte ovo, molim vas. Naime, među ovih 5000 duša je i 10-ak koprivničkih navijača koji u nekim predasima kada dvorana malo zašuti se javljaju svojom pjesmom. 32 zemlje, 12 utakmica sa Državović i Radović su se potpuno izdvojile. To finale 2006. koje ne mogu prežaliti jer Podravka je doslovno pala u zadnjim sekundama i da se mogu vratiti na neku utakmicu, evo vratio bi se na tu utakmicu zato što je to bila kruna naše karijere. Nakon tog finala 96. bila je to najbolja atmosfera u dvorani i vratio bi se na tu utakmicu u 59. minutu na onaj nerješen rezultat i dao bi Podravki loptu za zadnji napad.
Ekkor azonban érkezett a hajrában fantasztikusan kézilabdázó Kirchner, aki Ukrakova passza után zicserbe került. A végén, az utolsó másodpercben mi járt a fejedben? Hát, hogy ne félj nyerni az EHF kupát, és sikerült! ...33-32-re nyert tehát a Ferencváros, így 70-68-as összesítéssel megnyerte az EHF kupát. Moram reći da mi nismo bili huligani, mi smo bili zapravo dobri dečki koji bi se vikendom previše prepustili emocijama. I kad bi na terenu išlo dobro, onda je i kod nas na tribini bilo dobro. Imalo je tu tamnu stranu i radi tog našeg navijanja su naši roditelji jako puno propatili, jer nije baš ugodno kada ti dolaze policija na vrata, pa susjedi gledaju, pa ti dolaze od pošte one plave kuverte, pozivi za sud, ali to je bio sastavni dio tog navijačkog života, to je bilo iza nas, sad se to mi smijemo, ali u tim trenucima nije baš bilo ugodno. U jednom momentu nas je bilo 40-ak negdje otprilike, cugamo zebancija i čujemo dolazi smjera do Žabice, tam huk nekakav, ono rekao idu Mađari, ide ih ne znam, ono isto 50-ak. Na kraju se ispostavio da njih došlo 3 busa, ono kojeli nogometni huligani, svi skinheadsi, ovo ono. Međutim, mi se nismo dali, tu je radilo sve čaše, pepeljare, bilo je svega i svakaj, pivnica je ostala obranjena, mi nismo uzmakli i eto, to je bilog svega toga. Bili smo strašno bahati jer smo živjeli u uvjerenju da je Podravka najbolji klub na svijetu i inzistirali smo na pobjedi na svakoj utakmici, bez obzira da li se igra doma protiv Sesveta ili Virovitice ili protiv ultra jakih Larvika ili Hipa. Isključivo smo htjeli pobjede i ništa nas nije drugo zanimalo, ali bili smo mladi i naivni, nismo shvaćali zapravo da je to sport i da se u rukometu sve vrti oko lopte. Nekad pobjediš, nekad izgubiš i porazi su sastavni dio igre, makar naravno da te kao navijača boli kad gledaš da se druga ekipa veseli i diže pehar tu dolje na tvom parketu, a ti si htio da on završi u našim rukama. Ali to je tako, to je sport. Pa mislim da se odlaskom u novu gimnazijsku dvoranu puno toga izgubilo. Jednostavno izgubila se jedna atmosfera jer ljudi više nisu bliski ko prije. Prije smo bili svi na istoj tribini i jedan drugoga je povukel. Sada je tamo opće teško organizirati navijanje, a zašto su mladi interesi izgubili? Zato jer po meni su takve generacije došle i tu previše spasa nema ako se nešto drastično ne promijeni, a ne vjerujem baš da će se to dogoditi. Pa eto, ta nova dvorana nikome od nas nije sjela. Ta akustika, ta cijela situacija oko kluba kad se događala di su pokradeni milijoni i nikome niš na kraju od toga svega. Kad se tiče nove dvorane, ovo je dvorana. To je dvorana isto, opet o toj duši pričamo, ona dvorana apsolutno nema ništa. Pa da iskreno ti velim, stara dvorana je bila stara dvorana i to nikad čovjek ne ode pozabiti.
Nova dvorana je lepa i sve, ali nikad ne bude zamijeniti staru dvoranu. Onaj zvuk, onaj huk, dok se počelo navijati, to u novoj dvorani ne bude se doživjeti. Prelazak u novu dvoranu nas je jako veselio jer smo sanjali godinama novu dvoranu. A na kraju, ko da nas je neko zeznuo. To više nije bilo to. Ta dvorana nema dušu. Stražica puna, alkohol svuda, čovjeku skreće da daje put. Hajde se pale, ne zna se oni, slušit ćemo celu zona. Koliko se navijalo se, trudili se jesmo, međutim nije to bilo kako je to bilo u staroj dvorani, to se jednostavno nije moglo uspoređivati s ovim tu gdje sad jesmo. Borili se jesmo, kluba smo, sad jesmo ga mi uspjeli, možda imamo i mi zasluge za to, kad se nismo predavali, dok smo grad dizali na noge. Bili smo tam dok se odlučivalo o sudbini kluba, po najvećoj zimi, ne znam, kiša je padala, mi smo tam stali 6 sati, čekali smo odluku kaj bude. Na kraju je ispalo da je klub ostao, ali navijača više nema, nažalost. Putovali smo se, prešli skoro čitavu Europu, puno toga vidjeli, družili se, nova poznanstva stekli. I kaj da vidim, lijepo nam je bilo. Koprivnica danas, 0. To je za mene, koji sam nekakva starija generacija. Nekad je to bilo puno bolje, grad je imao dušu, danas mu više nema. To je moje mišljenje. Ja sam vidio Koprivnicu nekad, vidim ju i danas i mislim da mogu pričati o tome. Koprivnica danas u odnosu na Koprivnicu nekad, dok se prisjetimo, to više nije grad koji je imao nekakvu dušu, koji je imao nekakvo srce, u kojem su Koprivničanci živjeli sa ljubavlju, volju i željom, već se puno mladih ljudi, obrazovanih ljudi odselilo iz grada za svojim životnim egzistencijama, jer su nam od grada razne, kak bi to nazvao, političke elite, razni privatni interesi napravili to da je grad svakim danom sve manje i manje ima stanovnika, a najžalosnije je to da stanovnici koji se sele iz grada su mladi ljudi, obrazovani ljudi, gdje ne mogu naći u svom gradu posao, već su drugi ljudi, nekakvi dotepenci, bolji i podobniji za ovaj grad, koji njim ništa ne znači, a njima su bitni samo interesi. I radi toga nam klub RK Podravka je došao na te grane na kakvima je. Pametni ljudi vele da, stari iskusni ljudi vele da treba uživati dok si mlad. Mi stvarno smo uživali u naše vrijeme, jesmo, išli smo i u školu i bavili smo se, konkretno ja ne znam, nekakvim rekreativnim nogometom, ali dojam je da je nekad Koprivnica živjela punim plućima, nekad je bilo i puno više sadržaja i puno su ljudi bili nekak zadovoljni i danas je to sve nažalost. Ali nije to samo slučaj s Koprivnicom, to je slučaj s cijelom Hrvatskom, nekak je to sve otišlo u nekom krivom smjeru, puno mladih je otišlo. Koprivnica danas je grad zatvorenih dućana
polupraznih ulica i grad nezaposlenih, očajnih mladih ljudi koji odlaze trbuhom za kruhom u inozemstvo i mnogi naši prijatelji iz tribine su napustili Hrvatsku u potragu za boljim životom. To me boli kao Koprivničanca, pogotovo jer ovaj grad više nema ni strasti, ni entuzijazma, ni perspektive i mi smo možda bili i zadnja iskra koja je držala ovaj grad na životu.